सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 19. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना। Ovaj dio započinjemo pričom Kaba očišćena od kipova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao pravo do Kabe i obišao oko nje 7 puta, te uzjahao svoju kamelu. Sa štapom u ruci otišao je oko časne kuće koju su izgradili praotac Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail a.s. za obožavanje jednog i jedinog Boga, ali kojoj su njihova zavedena djeca dozvolila da se izopači u svetište za kipove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udarao jednog po jednog, 360 kipova u časnoj kući. Kako je svaki kip padao, poslanik je učio ajet: istina je došla i neistina je pobjegla. Zaista neistina je ta koja bježi. Ovaj ajet je bio objavljen prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku i otišao u Medinu i dio je sure Benu Israil. U ovoj suri je bilo predskazano iseljivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i osvajanje Mekke. Ova sura je mekanska sura i tu činjenicu su potvrdili i evropski pisci. Ajet koji sadrži predskazanje o poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem iseljavanju iz Mekke i poslije toga osvajanje Mekke glasi: I ti reci, moj gospodaru, uvedi me, da moj ulazak bude s istinom, i izvedi me da moj izlazak bude s istinom, i podari mi od sebe snažnog pomagača. I reci, istina je došla i neistina je pobjegla. Zaista neistina je ta koja bježi. Sura 17, ajet 81 i 82. Ovdje je osvajanje Mekke predskazano u formi dove kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poučen. On je poučen da moli za ulazak u Meku i za odlazak iz nje pod dobrom zaštitom i za Božiju pomoć u osiguravanju konačne pobjede istine nad neistinom. Ovo predskazanje se doslovno obistinilo. Učenje ovih ajeta od strane Ebu Bekra radijallahu anhu je bilo prikladno. To je okrijepilo muslimane, a Mekanlije podsjetilo na beskorisnost njihove borbe protiv Boga i na istinitost obećanja koje je Bog dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sa osvajanjem Mekke Kaba je ponovo vraćena svrsi za koju je praotac Ibrahim a.s. izgradio prije mnogo hiljada godina. Kaba je ponovo bila posvećena obožavanju jednog i jedinog Boga. Kipovi su polomljeni. Jedan od njih je bio Hubal. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario svojim štapom i on pao u komadima, Zubeir je gledao Ebu Sufjana
i sa napola potisnutim osmijehom ga podsjetio na Uhud. Sjećaš li se dana kad su muslimani ranjeni i izmoreni stajali pored, a ti si ih i dalje ranjavao uzvikujući slava Hubalu, slava Hubalu. Je li ti Hubal dao pobjedu tog dana? Danas možeš vidjeti kraj kojim je Hubal danas došao. Ebu Sufjan je bio impresioniran i priznao je da je to bilo posve istina. Da je postojao drugi bog osim Muhamedovog boga, oni bi bili pošteđeni sramote i poraza s kojim su se suočili tog dana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda naredio da se obrišu slike Ibrahima alejselama i druge koje su bile nacrtane na zidovima Kabe. Nakon što je ovo rekao, klanjao je 2 rekata namaza kao zahvalnost Bogu. Onda je povukao otvorenu zavjesu i klanjao još 2 rekata. Zadatak brisanja slika povjerio je Omeru radijallahu anhu. On je obrisao sve slike osim slike Ibrahima alejselama. Kad se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio da pogleda i uvidio da je ova slika nedirnuta, pitao je Omera radijallahu anhu zašto je ostavio ovu sliku. Pitao ga je da li se sjeća svjedočenja Kur'ana da Ibrahim alejselam nije bio ni Jevrej ni kršćan, nego je uvijek bio naklonjen Bogu i pokoran musliman. Onda je po naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem slika Ibrahima alejselama uklonjena. Bio je to značajan dan, dan pun Božjih znakova, obećanja koje je Bog dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme kad je njihovo ispunjenje izgledalo nemoguće. Na kraju se ispunilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio središte predanosti vjere. Poslao je po Zemzem vodu, popio je malo vode i ostatkom vode uzeo abdest. Muslimani su bili tako predani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nisu dali ni kap ove vode da padne na tlo. Uhvatili su ovu vodu u svoje šake i njom navlažili svoje tijelo, tako su to poštovali. Pagani koji su bili svjedoci ovim scenama odanosti stalno su govorili da nikada nisu vidjeli svjetskog kralja kojem su njegovi ljudi bili tako predani. Salli ala. Stigli smo do kraja i ovog videa, do narednog. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salli ala karimina. Salli ala Muhammadin. Salli ala nabiyina. Salli ala